Kayung krek kamu Deputy Commissioner ka West Giant Hill District ha ka khat nyau trik uni ubanai chirup ki wi ki chnat krek kam ka sarkar wa kantup ya ka Executive Engineer PWD Roads Jowai Central Division wa ka Executive Engineer Water Resource Jowai Division dilang ki khot ka sen khoi ya ka wa mentdu wa ka Giant Fishing and Environment Protection Association depan man ki yai lai pai lai seli ya ka wa mentdu yai ni ilai bot din wo pai usli yai man ki benta ka wa mentdu de ya khmat do as Phanbo MCS Assistant Commissioner Revenue West Giant Hill District chirup isen ran lang ki khot ka sen khoi ya ka wa mentdu he ya khmat ukhro el paret president ki khot ka Giant Fishing and Environment Protection Association he ya khmat UDH pd president nei te Executive Engineer PWD Road wa SDO ka yung krek kam ka Executive Engineer Water Resource Division West Giant Hills idawo penman ya yung krek kamu Deputy Commissioner wo lipai lisli yai man ka wa mentdu to hadin we mi iod inam we nyau ler nyau tang ki pai ba wa chong wa ki warem we bam changain di yo umbam umdi umsait umkling ke chnong ka thau ha ki por ki sngi wa chakman nei dawam MD ikhlo itong yo chiap wa dadap da chlai ha ki wa bon ki benta ka wa mentdu kam jule yo alat ki bru wo no jem no jakhlia ha chilenter we upon or khandau kat wa ngai ha lenter ki benta ka wa mentdu kham tam ha ibenta wadang chana ya usarok thami wa em hatri yong riang niliang ukhro el pariat dakhana pan singau u ha khmaru es Phanbo yiki rai ki wadabu he tho ha man wa pan man ibut din kamni he ya to wo e ya da ya ka wa mentdu khnang yo changan ubiang u yo umbam umdi ki wa chong chnong ha jwai wa ki warep ka ba ha ki penthor nen penthor wa kham tam yo nang yi upen ne pensa yaki wa im hatawer ka wa mentdu yai ni ilai seli budin ha kani kasingi das dang na ler kam ka wada janwir ne daw wada pendap khandau na iklo sarok ka waman ka ler kachka wa kai wapsa yaki hali wa ka wa mentdu nei te hayeng kin mentdu hatre yong riang we da pangkut wan ha or khla wa pai na jangai yai man ka thwai mu pia wa man ka thau watan bam di ya ka chnong jwai kid khot ka khoi ya ka wa mentdu wa kid khot ka Giant Fishing and Environment Protection Association depan singau ki khamaru es Phanbo wa ipor da dawa wo tong ukhlo no yo chiep haki benta wa da wer dur iman ka wa mentdu khnang yo alat ki khon ka thwai ka langen u im u chong usa kamju yo man kilenter ka wa mentdu ki wadap da ki hai tha u chiep ki mo niliang ki khot yong ka khoi ya ka wa mentdu wa ki khot ka Giant Fishing and Environment Protection Association hagani ki singi hawa poi haki benta ka tre yong riang chut note ki uchem uyo usaki ya irukom pen or khandau yong ki wachna yo sarok thame da man I wele klem da perkhan we bo im to de hema tangwa daw pendo ye man khoi ka wa mentdu wa ka mangkrem haki por wa chakman menda poi ka samoy yong uslam chocho he seli bnia iwa phla uchem dagi wa embenta ha ini ibudin to kat kam karukom ikmai yong uni usarok to uman idu 4000 meter tangwa man da thau da wo da chem wa irukom ban or khandau da man iwa da palan ne iwa da kheng wa da mang da bo de wa tur cha upuru ang ka mentdu kamte ka sen ke liga katu yeyi ukenno yi wo chim iba khli wo pen bha ya ka rod kwa mentdu halandat ini ile palat pot we pen or khandau klem perkhat de yai man ka wa mentdu wa ki bechke wa imhaka iwa sngau si uyo wa ka mangkrem ka khoj bha ko tang wa katu de wer go ki bo bon ki telong na khap ki lom de wer gi ne daw wa da pendap de lor ki wachna yo sarong niliang ukhro el paret hajrong ini iwa yo u uchem uyo ongu thlik de ubatai katu yang hi e sedu wo yo uyo ya ka boy report wa iyi open krek kam ka yung krek kam Deputy Commissioner wa ka JHADC kat kam ka hukum ka NGT ko da ujor da usaji lalu percha ya ka sarkar wa kiwi dep ni te yo tip wonu perkhat we ule IWM kam kat kam cha ka ai kam te kan tu ya waro ki chong chnong to wer ka mentdu kham tam ki we im wasa hajwai wa ki wa makhane ya ka mentdu hamcha wa iwom kalam phi open man go icha tim man de he temen nini mhoi de uman ki wapai dugi khman ubu do ikalam ya iparam da wago ya waro bo mi chakman kat kam wachna ya iwada jia ha ka mentdu ne bah ka sarkar jala ka JHADC ki MLA MDC manom bana de ki ya ki brugi wa im wachanya ha ka wa mentdu